clear tu zong te chibai vek ule international news le politics kan clear ho le anga US presidential debate le annuwa thilom dan tlang pui I clear ho teng u Donald Trump le Biden attend final debate an nei ta a tuntuma moderator KRISTEN WELKER-IN fakalo leni Putrama le Joseph Biden attend Inchapchar na hnuhnung an nei chu a masa Zawk ain an tongkam man le chezia a hroi tu puitling an ni zia an tilanga Inchapchar kai hroi tu NBC News an encore KRISTEN WELKER chuan ne le thatak mayen an Inchapchar boruak hi athununa akai hroi theya clear tu te pon an fakleni Putrama le pu Biden ate Inchapchar na masa khan Putraman Biden chu azim tot lutuk khania ama Paul Republican le advisor then khaten Senate seat za som thum panga thlan tura le House member thlanna an che chiat pha lavin thuron an pena sa niang tuntuma an Inchapchara chuan Donald Trump pu achena salutuk talo dewa the Affordable Care Act tute bo atum thu le athak na tura ruwa man na siam atum thu soya tlak do atum lain a microphone reilo te ti top sakania chuba thu in chu lutuk omlo Biden a chuan alo tling ani chuan Obamacare hiti puitlin nge atum zia soin a thalle anga miten Biden care ti hiala an riat tur thu soyani Inchapchar na nei zo hian tunge ne tu nia Chak Zawk ti chu media rangin clear tu te tangin ngai danan lo la thuai maya The Daily Wire chuan mi singthum sangkwa zaruk som sari pakua atangin Paul an la china za som kwale panga in trama Chak Zawk antia Biden chu 4% chau ni in draw ti tu hi 1% an ni The Blaze chuan mi sing ni sangkwa zali som kwale pali atanga Paul la vele in trama hi 96% Biden hi 4% anti CNN poll chuan Biden chu 53% le Trump chu 39% alatifana debate masa khan Biden a kha 60% Trump chu 28% angin an soyani Biden chu 32 point zeta sanga anda lain tuntuma chuan Biden chu 14 point angin anda Fox News Nation chuan Trump hi 74% Biden hi 24% angin a soya hi Trump fapa Eric Trump point Twitter atar langani ABC News anchor John Carl chuan Best Debate 2020 Joe Biden a chak ti in Twitter aziak thung podcaster Megyn Kelly chuan Inchapchar na trama chake ati ve thunga Kelly hi Fox News a thok thinin kumsang ni le som pasari January a khan Fox News a chuasana annuwa NBC News a zom le a chuta chuan Megyn Kelly today ti asiama Masi sang ni som pakua a khan NBC News chuasan le in podcast mangin The Megyn Kelly Show ti Devil May Carve Media ti in podcasting company siam zuyani Cook political report siam tu Charlie Cook chuan Donald Trump chungchang soin Inchapchar masa angin ama le ma ain tinatalova masi White House lo zui zel tura intlan siak na lama tha atho lova theito pa be zel anga yani ati Real clear politics chuan Trump chu Inchapchar masa aina che tha a mase Biden chu 8% in ala phalo chiwani ati Putrama le pu Biden ati Inchapchar na chung minute som kwa a hian Putrama hi minute som li pakhat le second som paruk atong mana Joe Biden chu minute som thum pasari le second som nga le pathum atong man ne soyani a Trump hi atong liam puat ang divin na po khe khol lova thok zung mi ni na lang Biden aero kum som sari le pasari zet ania Truman sleeping Joe creepy Joe tia akau thin ang devin Donald Trump ain a upaslik boka atong muang deu zo kani hi pu Biden hian Trump ne na anin chapchar na masa a soi chua far right Proud Boys ti chu a thei ngil thut nge alam sual lui nge mo hriatani lofa Proud Boys hote chu Poor Boys atile thlat maya then khachuan sleepy Joe creepy Joe ti om tak rengani anti sakani Biden hian Trump chu in come on man tin voiriat zeta tong khum manani Joe Biden hian Inchapchar chung minute som kwa hi rei ati deuh nge ni asana bun lai chu en vung thina then khachuan an soi sel pha kumsang khat le zakwa som kwa pani khan Bill Clinton le George W Bush te Inchapchar tum khan Bush chuan asana he lo en ve vung to thina ni Hollywood thiang zau ho chen na khopui lama ve thung chuan
Donald Trump chu atla na lo na samaya actress Maya Farrows kumsom sari le panga chuan Truman Inchapchar na hmuna Biden ate chung kwa laptop from hell tia beichiam mai chu thil tul lo takani Hunter Biden te chu US Department of Commerce a po thok to khania ti in Biden ate chung kwa atan thua ziaka Hollywood star dang te point Trump dem na thu Twitter an ziak na sa hle ni Maya Farrows hian Truman COVID-19 na vei khan Biden chu election a hne don silova azazel chuan nama aveider mai mai aniang election a chu ngam lo aniang alo ti man mo ani National poll hnuhnung bera Biden chu Trump ain point som velin ala sang deuh veka Morning Consult poll chuan Florida state a Biden chu Trump ain point sari la ina sanga Michigan state a point red line Biden a sang boka Minnesota state a point ko zetin Biden a sanga Wisconsin state a point som pani in a sang Zawk atiani Golapol chuan register voter zinga za som nga paruk chuan Trump chu president atan thnun tlak ani lo antia za som ni pakwa chuan Congress member te chu thnun tlak lo antia za som rukero chuan an IO turin House of Representative chu Washington DC a thon le tan latlak ani antiani Putramale pu Biden ten American mipui vote November ni thum election day atan hip tuma Inchapcharan nei mek lai hian Rampuma ballot vote maktadwai somli pariat punt panga atla man der to maya heti la hian van sanga jin mek US astronaut Kate Rubin ni chuan a khwal jin na chung lam van boruak sang tak kan omna leya tanga van thengreng kilometer zalile paria ta tangin voteron thak veni Kate Rubin ni hi tharuk zet chunglam van boruak zawle sang taka International Space Station a hancham donani Jude Deer chuan President Donald Trump chuan naktuk inring ni October ni somni palia Florida state a West Palm Beach Trump Golf Resort Mara logo bula vote thakang ti in October ni somni pathum khan lo soyani The Los Angeles Times chanchin bu undivided voters atangin Inchapchar zo vele zo na siamin Frank Luntz chuan pariat zinga pasari zel chuan Donald Trump vote an tumpha atia chung undecided voters te chuan Donald Trump memal nun chu an ngai na lo veka ma se Inchapchar na chuan hruai tuni tling takin mo phut na hlen mi anga in president ni om rengin achezia lang antiani undecided voter Jennifer of Michigan state chuan Biden vote turin karil ro lo oma ma se tuntuma debate ka ena tangin Trump ka vote donani ati ni in Breitbart News chuan Los Angeles Times thu hla aziak ani undecided voter te chuan Biden chu ngai da na thamral mai tura ngain thilti tum michak a an ngai lova zona chana mumal tak pelova an pu ani October ni somni le pani India standard ta October ni somni le pathumma US presidential final debate ni na Belmont University Cup Event Center Arena hi mi sanga zanga thutna om ania mase mi zani vel chau COVID-19 thileng wangin an tel tir phalani Trump hian no pui le fanau Ivanka Eric no pui Lara Trump Jr. Abiel no Kimberly Guilfoyle Tiffany Trump le US ambassador to UN Louis Nikki Haley Kid Rock Atlanta Mayor Keisha Lana Bottoms le Hunter Biden na sumdon pui ton naya Hunter Biden na laptop hard drive email le message sing ni sang ruk tekha adik ngei titu Tony Bobulinski tenan toy o mani hetianga Bobulinski arwai chan hi sang ni le som paruka Hillary Clinton nenan Inchapchar tumpo khan apasal Bill Clinton an Arkansas state governor ani laya meichia alo khoi khemapu Bill Clinton an minchu e kha e titu alo khoi to ang deu kha ani mai theya Tony hian khoi telve hrim ne na lang he Belmont University Inchapchar na mun he poimo dang dai ve hle a kumsang ni pariat khan Barack Obama le ama king tu Senator John McCain te chu town hall meeting angin he muna hen an no Inchapchar rep Tony kha Trump le Biden te Inchapchar ma darka ruk khan COVID-19 test ani a negative ti ni in Joe Biden po a negative bokani Biden chuan Trump chu COVID-19 wanga American mi noi ni le sing ni sang khat thi na mo phurtu tia po in president din munchel chui zel tla ka nelo mani mo phur na shelo atia
Trump chuan Biden a chu khar khit bak soi tur helova pu in Democrat sarkar na New York te Pennsylvania state te kan en chuan khar khip ang langma se thian tam hle ne na soya Biden ate chung ko sum don na le e ruk na thil Hunter Biden na laptop from hell ati atangin e ruk na ko nga fihlim lova apu na sa hle bokani US election hi Iran le Russia chuan ti boy tumin cyber crime ti tua US intelligence agency chuan an pu'a US Treasury Department chuan Iran Rama Islamic Radio le Television Union IRTVU le International Union of Virtual Media te chu khrem na pe a heng panhi te hi Iran Revolutionary Guard Corps thunun ten ni hetianga Iran le Russia te chu US election a enroll anga pu na lo om hi Biden chuan a lo tlingani chuan khrem lovin an chuak lovang until ti manan muturani atia Biden chuan Trump chu North Korea dictator Kim Jong Un te kom ngaya faktu tia soi selin putrama chuan Kim Jong Un thiana siama wangin Indo na pum pelani phani ati ve thung Victor Gavers Dutch security researcher chuan Donald Trump Twitter account hack sakin a access thei ni ina soya a password chu voinga nuwa mu in MAGA 2020 ti ani ti in Dutch publication Devol's Kran Ashila Masi White House le Twitter lam chon eng man soi du lem lo Gavers sian kum sang ni le som paruka po khan Trump Twitter account hi hack alo tum tu a kong ni in fin fian an deal atiani American me puite chu election boy puya an man hlel line October ni som ni panhi khan US Food and Drugs Administration FDA lam chuan Gilead Incorporated scientist te siam chua remdesivir dam doi chu COVID-19 en kol na na man thei tian pompui ta ka wangin remdesivir vaccine hi US military te chuan ram puma semdar na an thok don ni in President Trump chuan soya ama Trump ngei po Ebola nat na daw na tur ang chia siam remdesivir hian alo ni toni kha hetianga FDA 10 emergency in en kol nanan pompui ta ka chuan Trump admin tan le American mi puitan thulom om takani nge yang remdesivir hi a brand ming chu Veklury ti ania ninga en kol man hi US dollar sang ni zathum somli ke ni chuan noi tel ani chu Mase Department of Veteran Affairs chuan Gilead tene na in rem siamin man tlom deuh zokin US dollar somruk pathum le poisa somthum ang velin an pe thei don ni omania US le Khawvel tan October thatopa sem chu man ngei be se ani pu Biden a chuan COVID-19 thri wangin dark winter alo thleng mek ati lain putrama ve thung chuan the American dream be sei tu te le socialist hell hole in be na thleng mek ani atiani putrama hi ache maksak ve thei khop maya CBC lamatangin Leslie Stahl chuan 60 minute ti program October ni somni le panga Sunday tu ka ti chua tura interview nei puilai chu laklo deuh main minute somthum pasari na atop san thut maya tlan chuak dai mai ni Leslie Stahl chuan hlei nei takin zona khir pui puya zot ni in ama Trump chun Twitter a ron soin thei bik nei le tukle huat na ne zim tot lutuka apua a Facebook a Leslie Stahl ne na anin kom na chu ati chuak zui nga avi Berkowitz Trama Middle East rem na palai tuna United Arab Emirates ram tlazin mek chuan Israel himna chungchang chu Donald Trump tlin le tlin lova ain ngata Biden a tlin chuan Middle East ram mon na ader thona hlo om hleni ka hlau thong tak miwani ati Palestinian haute chuan an pathian ala hne na Trump tlin tir lo turin an lo deal mek ve thunga an tong trai cham chi ve bok Palestinian haute chuan Trump chu an be seiram independence nei na konga kong dal tu lian taka an pu ani te chuan ke ni mi zote po telin Khawvel Christian tam takin putrama tlin theinan kan lo tong trai ve mupanga te chuan Palestinian haute chuan an ala hne na atlin lo nan an lo deal ve mup bok don ani chu heti lai hian Gaza Strip a Palestinian Islamic firfia haute chuan Israel ram chung chu rocket pani na ron ka awangin October ni somni pathum zirtop ni zing taka khan Gaza Strip a Khan Yunis khopui chim lama Nusayrat refugee camp bula Hamas hauteral thuam chek na nia ngai leiver mun te chu Israel Air Force in do thona ten an bom al sen je zoi maya thile hliam om thuero puan la om lo Hamas haute rocket lo ka chu poya khoi ma in bawruwa ka Israel army ten an lo phin dar manani tuntuma kan thlir ho tak hi US election debate le anwa pol sang la khom te
tun thlenga thilom dan tlang puyani a tai mata ka thu ziak ran tho tu city lalrin oma chunga lom thu kan soye